Good morning, ma'am. Masi tawdise front ko ay sum sum kano tawdragadi boring chui ko sum takok sana bani na kara pasaro kara geography gi ko project se geography gi kara tawri adu geography gi se mayam ko pulapuna tawmina shu yabadi ai ko ai horen ki ai isana pasaba note thaduraga mayamga pulap paminaraga MCQ practice tawsirana khalambani ado tawba yarade ai tawrakeko. Second thing, I say MCQ practice su tawrage aduga newspaper su ai live ta parage na khalle ano yengse ko mayam ado dumaina tawba yabra hito yengs hawrasiko ngasigi class se front se aina pabda yamna gyan tagidi ko wagi ko adudo mayam su haidi gyan taram moyena khan haidi tadaba yaw taragade UPSC class se tawraga dum gyan taba yengu haidi tabiraga front ear mask ko ear mask sige topic se ear mask and front haiba ko ear mask is na kaino front hai sina kaino sisi gyan ta jagadi geography gi yam sawa kan che ni ko sigi ear mask hai se ear mask hai se kaino ear mapum mama ni matum mama hai ni ko ear matum mama like koi gi blob of ear hai ni ko magi characteristic khara lai habidi ma se blob of ear se ear matum mama se loina mak ear mask kawgadra hai de kawroi ma homogeneous oigadabani homogeneous habidi ko mixer na tawa ai tare ko aidi ear lairaga su magi composition do chap manaba hai tare mafam kudimakta ko adu homogeneous oigadabani ko aduga magi temperature amasu humidity se constant oigadabani humidity ko humidity habidi magi temperature se 27 degrees Celsius ta lai taragadi 27 degrees Celsius ta lai gadaba humidity si shu kadoba magi humidity se around 60% da lai re se ko 60% da lai gadi 60% adum lai gadaba ko gyan dai ko aduga masigi hariba temperature and humidity se kana su managadaba similar to the surface haidi nuksit matumduna lairiba magi surface to aduga sumanagadabi ko ear mask hai taragadi yan tai ko aduga masi karam kana form tawi haragadi ear mask karam kana form tawi haragadi stable natraga calm oiba environment habidi nuksit sittaba environment amada masi form dorokani ear mask ko aduga ear mask magi temperature amasung humidity ki matung ina magi maming se tungan na tholi ko ear mask amsung temperature ki matung ina magi maming se tungan tholi like temperature ki matung ina di ma se koi ki magi laifam si ki matung ina hai tare ko temperature ki matung ina magi laifam si ki matung ina ma se ear mask se T ko adagi P aduga A ko Arctic ko T sina koi ki tropical ni ko tropical P sina polar hai ni ko A sina Arctic hai ni ko aduga humidity ki matung ina su ma se ani thona khaidokpe ai ko humidity ki matung ina amana C haiba ma C masa ni ko aduga M haiba sina M macha ko C sina continental hai ni ko M sina kari M sina maritime hai ni ko aduna akoina maming tholakpa matamda kaidauge harakanda akoigi akoigi sumaina masa sina haudoini C natragana mase karigumba ear mask se akoigi India gi mathakta leire khalase khudamaya sida su leire siko sida
ko to si Siberian mathakta leire na khalase or Sahara desert ki mathakta leire na khalase Sahara desert ki mathakta lei taragadi magi sea continent endu gi sea lorani aduga mana leiriba tropical area adugi matuk ina CT na harise T is na tropical ni na aduda sida red oriba kano se jaga se sida leiriba year suba khone year mass haidoine ko year mapoma ma haisi ko sigi year mass se my maming se city korane ko and kadoge hara kanda city se karino T is a tropical area da lay ni C is na continent mapa lay ni samudra mathakta lay bidi M haine to M na haris ko C is na M equator mapa da lay ni M E haris ko deki M T ka haris tropical region da lay ni ko M T ka haris M T so aduga amuk sum ko yen se maritime mapa da lay or continental mapa da lay tropical region da lay haitare ko or maritime mapa da lay sin se red wave sise red wave siki maram se karigino haragadi red is for warm haine aduduna maritime mapa dagi layrakpa haurakpa aduduga haurakpa air mass natraga continent Sahara desert kumba tropical area dagi haurakpa sire ayamana akoigi kaino oigale warm air masses oigale ko aduna air masses se warm haiba ma cold haiba ma ani thona lakani ko warm air masses ko air masses aduga cold air masses ko warm air masses se aina W ni silage cold haisna aina C ni silage ko khara nungai na ba ko yan kyan tarani ko air masses hai taragadi air mapum mani yamna mix oidaba yamna matum ama yamna calm oiba stable oiba aduga magi temperature humidity su similar to the ground ko similar to the surface ko adugumba aduga warm air masses samsung cold air masses ana tonga lay warm air masses se ayamana tropical region ko tropical region digi ayamba lai ayamana maritime digi ayamba thola ko warm aduga maritime digi ayamba tholakpa kaino se akoina moist yam oi moist habedi kaino harakanda kaigino harakadi samudra dagi nena mane ko habedi ayambana samudra dagi tholakpa air masses oibanina samudra dagi ising manin yam la dana ko adudana madi moist yam oi habedi ising manin yam yawe ko karai de yaw diba warm air masses to ko warm air masses se ayambana maritime dagi tholakpa nga to oi ko kila suye ngone kila isa red oriba mayam sing se loina ma ayamana warm air masses na to oi ayamana ko kyan tarani ko aduga sigi cold air masses se de ayamana dry oigalibo ko ayamana dry oigalibo ko so yani ko sida ke andagi koigi concept amaga amu ay taksarake ko warm air masses or warm air cold air habise ayamba matamda kamain tawge warm air masses se ayamba matamda akoina masise warm air masses oy taragadi madi moist oibadina madi moisture yam yawbanina or kano tawbanina ayambana warm air masses se koigi low pressure develop tawe and mase weight se low mass oy habedi yamna lumdi ba moise ko aduna mase light yam oy adagi light yam oy banina moidi float tawe float up ko float tawe aduga ayama tamna moise rise tawe ganta aduga cold air masses ti amana moidi high pressure develop tawe high pressure habedi kaino moidi contraction tawe low pressure habedi kaino akoigi hadi mase dispersion tawe ko duga sisina contraction tawe high pressure aduga kadoga harakana moidi heavy oil ko aduga koigi moidi sing tawe ko aduga moidi fall to torkane aduduna
ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ like wormꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯂꯨꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯣꯜꯁꯤꯅ ꯔꯣꯛꯀꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯦꯂꯨꯟꯒ ꯔꯣꯛꯀꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯖꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯔꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯋꯤꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯣꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯏꯌꯔ ꯃꯥꯁꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝ ꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯝ ꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯇꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯃꯥꯁꯦꯁꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ sida paisali kya tai ko sig ear masses se sida da paisali city are ba ear masses se kadawa nuksi amana pura la akanda me has paisali okay sidi moist ni dry ni or sig city kano se hoina kano se moist ni sida hot anything at the I will sorry ko amaka hara ke hot ka cold ka thaina ka yung ko sida moist oi ba koi gi kano ma le sisika sigi city siga thaina le se khalas city ai se kaino continental tropical hai ni ko sina moist ana jaga maritime polar hai ni sisina koi gi cold ne cold air masses sisina koi gi warm air masses ne ko ani se thaina re na khalase sise moist polar hai ba maritime mp sise alaska gi region adai de gi Atusian kaina so haina bani ko sise adu sigi areas de gi lakpa air masses sina ngasai gi america gi city hai siga thaina re ba thaina ba matam sida ka doge hara kanda thaina ba gi boundary ma same gani ko abadi cold air masses ama sida so warm air masses ama ga thaina ba boundary ama sida the same is sigi boundary se sisi ko koina front ko front hai di kaino hara kanda koi gi boundary front hai sida kari karamba matam na katang semba koi gi ngasai gi MP siga CT siga habidi MP sina cold hai khalase sina warm ne ko cold ga warm ga thina ba matam da same ba koi gi front se adi boundary se air masses ani ne ko se this masi ju air masses ani se ju air masses ani se thina ba matam da same boundary se sisi ko koina friend ka we ko aduga ay ama hajara ke ko friend sige yan nuai ba friend se slope adum oine biswai either yamna kano tawba slope se kari gi maram gi oirino haibdo ay ngasa hajari gi kari amana rise down ne haba warm sina rise down ne haba amasina fall down ne haba adu dugi ne slope ois slope sa yin is la ne ko so I pai ko slope sa habidi si warm hype sina ma si rise down no hona rakatu ne aduga rise down no hona raga injala kadu ne ko aduga sigi cold air masses hai tare ko aying ba air masses na makhada sing taw gitene fall taw gitene amana warm air masses na rise down no hona rakatu ne adu dugi maram hoyaga masai gi boundary se koi gi phairaga lagini ko phairaga ko yantai ko aduna boundary se phairaga lagini air mass ko aduna air masses se makhan asuke metik yamna lay ko desert tagi hora aga de dry or to ora ni kaina de moi di moisture am ta ya ro ko adana warm so ora ni ko
aduga samudradagi haurak taragadi warm oiraga moisture laden oiba oirani ko samudra adusu tropical id Indian Ocean de haure khalasi or Japan ni sigi areas de haure khalasi or Atlantic Ocean de haure khalasi si hot adam oiraga warm oiraga moisture mayam ama yawarani ko dry di oiroi moisture yam yawa oidoine aduga Antarctic region Antarctic Ocean manakdagi haure khalasi natraga Arctic region dagi haure khalasi natraga Siberia dagi haure khalasi Siberia dagi haure taragati dry orani koina di modi water bodies yam leitamnina but Antarctica dagi haure pa oi taragati modi dry oraroi moisture yam yarani ocean dagi haure agadi moisture yam yamtoini ko aduga cold so orani adumaina ko adumaina aduga air masses ani se thengaina matamna front se sebe sida gyan tarani ko aduga front ki types khara ga mu nainaram ge ko sisi NCERT da biba magi front ki type to ni front ki type se NCERT da bib se hana spell tau chingai da ai akoi gi baga haipet similar oi ba haitare ko similar oi ba air masses se explain to the line ba ina spawns nena khalase ko spawns nena khalase air masses ko spawns nena khalase aduga spawns se aikoina mayam khangani spawns se absorb toyeba ko moisture gum se am absorb toyeba ado koigi spawns se kai gumba coal oiram taragadi freeze tham taragadi as a dry oirani adi machung kai ka kem yaudaba aduga air ma adi spawns se harden tawrani ko aduga air masses se kai ma dry oirani khalaseba dry is any sorry spawns se kai gumba ina isinga lupin khalaseba ko moist oilaseba aduga warm oilaseba ko isinga sabada lupin khalaseba adu taragadi air masses ani thoe amana kari moisture moisture laden hai tare ko moisture laden tropical dagi air masses ama thole aduga amana dry continental koigi polar region dagi thoel ne khalas ani je thengai na bagi wari tause spawns ani thengai na bagi wari gi style ne ko koigi air masses ama any jaga ma lore khalase ko Imphal hai khalase Imphal se hujik se kai dawe Imphal se hujik kano Imphal gi mathak sida Imphal ne lei ko koigi Imphal gi mathak sida koigi nuksit ama leire khalase ba spawns ama leire khalase nuksit ki matum ama air masses ama leire khalase ko hujik se kaino winter season ne winter season ne na magi mathakta leibse air masses se koi winter season tadi kari thorani akoi je Imphal area se tropical region adu singi ko adudana dry continental tropical region oidoine ko continental adu taragati se Imphal gi mathak sida leiriba koigi kano se air masses se koigi warm or winter season in a warm hai ba yaroi cold oidoine cold oirani haibidi winter season in magi mathakta leiribe nuchisisu cold oirani cold aduga dry su oirani ko cold dry su oirani ko cold dry oirani lum nauba nuksit matum ama ko Imphal gi area ma sida leirani ba lum nauba nuksit matum ama air masses ama Imphal gi hek mathak sida adagi khanghaudana ko akoigi kanorom dagi akoigi som Assam rom dagi or koi Himalayan region rom dagi ko
cold dry oiba Imphal area sigi mathak sida khanghaudana akhoi moist oiba ko warm oiba moist oiba warm oiba air masses sama paisale smile khanghaudana ai ing na sik alai jaramado khanghaudana moist oiba warm oiba numsit no paisale paisala ni ko moist oiba warm oiba paisale aga chide shurani shubasida madi warm oibadina mathakta painingani mathakta sanin cold dry oibasina makhada saningani sumaina sujalakpasida bak lawan sujalani ko aibadi sumaina bak lawan sujalani maina sumaina taraga moist oiba warm oibasida changjalaga bak lawan sujalani sumaina ko bak lawan sujalakana mathakta sumaina chakhakidine moist oiba warm oibasida mathakta sumaina chakhakidine ko mathakta sumaina chakhakibisida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯏꯌꯔ ꯃꯥꯁꯁꯤꯅ ꯀꯣꯜ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯌꯔ ꯃꯥꯁꯁꯤꯗ ꯁꯨꯖꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯝ air masses na thomjalakpanina warm front haigani ngasai boundaries akhona front haigidra aduna warm front haigani gen tai ko warm front haidi kainoti warm air masses na thomjalakpani ko aduga masi se warm front se ai sera kem ko warm front se khoigi yamna tapna khoigi na adi warm air sidi yamna aikogi hai aina haisini warm air sidi yamna tappa poni habidi meaning di koigi amadi masado yam sonjai yangi aduduna slow oini madi slow oini ko slow oina sakjalakane injalakane slow oin cold dry oiba air masses se mana mahut sinna ba ina changjalaktuine giri taksalaktuine ko taksalakanda kadawde slow oine aduga cloud khara form torani sida ko cloud khara smaina sida cloud khara form torani sigi cloud se moisture laden oiba cloud oidoine ko moisture laden oiba cloud sigi cloud se kadawrage harakanda cloud se koina sigi cloud sigi maming se koina stratus haira khangne ko stratus adudana akoi ki winter season na nongthi no manga adum leibe to khangne da nongthi no manga adum leiba koi ki thainara mani mayam ko adu id cloud to so ai ulake ko sigi cloud ki stance oidiba to sigi cloud sigi stance oidiba sigi cloud sigi stance da koi ki nongthi no manga numi chutok thok tabida ama leiba ni intham thada ko adudo akoi warm front sembe te kem sembe nati warm front haiba masai sigi status se sembe ne status se sema kanda numi chupa nong taraga leibra natraga numi chupa ama nong thino mama adum leibra amadi dum leira doini ko masai gi lechin sidesta masakta semgi lechin china maram ora ka ko haidi moist warm oibasina mathakta sum kakhalaktoine sisina sum kakhalang namonaraktoine ko aduduga cold dry oibasina makhada sangdaraktoine makhada sangdagithane ko aduduna maram orakanda ngasai gi warm front se semane moist asembagidi warm oiba moist oiba moisture laden oiraba aidi moisture yamna yauraba sisina cold siga sabjanaba matamsida cloud form tawkidoine ko cloud form tawraga cloud gi mamina status kawi aduga weather condition se kari weather condition orakani harakanda yamna ko rainfall se light oiba natraga nong sta da vida manga lebido natraga aduga adon taraga sukai aini adon numit chupa ma ta leba ko rainfall ko aduduga kyadoge harakanda
asigi warm front se koina represent tawse koina ko smile tawi ko semicircle na represent tawi warm front condition sigi warm front ki condition se khangani ko warm front ki condition se sida sumana stage to warm front ki condition warm air mass se sina laksan doine ba aduga cold air mass se makha de sandan gi bai wari ni ko aduga slope se smile lady se ko aduni aduga amagamo azarake cold air masses ki cold air masses na adu karigumba imphal sigi imphal se da ko imphal se mo lora se sorry imphal se huzik na taba summer season da ko summer season da imphal summer season da ko summer season da koi ki nungsa yam saba yaktana saba am lei dai adugi sa matam sida koigi yamna hot oiba ko aduga kedawga har kanda koigi chanap lawba da koigi moisture yam yawba matam ama oire khalase ko chanap lawba kano koigi kano ama hot oiba yamna warm oiba ko warm oiba moisture yamna yawba moist oiba ko moist oiba air masses sama leire khalase akogi imphal gi mathak se summer season da ni ko yamna moist oiba adu daida kedoge har kanda kogi cold oiba sida cold oiba dry oiba ko cold oiba dry oiba ko yamna kano toba moisture di yaw taba or moisture yaw su yai ko cold oiga moisture yaw su yai but adugumba ama lain khalase natraga animak se uthokna su yai ko dry ga moist ka se moist sisina moist oiga sina dry or su yai ko animak se uthokna su yai adumaina leire na khalase sise paisale cold oiba se paisale cold oiba ya ma se paisale ga se sure ko sida sure ko sida sure sida sure ma dabsida cold oiba ni na makha da sadhagrane ma ko makha da mai sadhagrane ko aduduga makha da mai sadhagra kandida kaidawra ke hara kanda koigi ko boundary am smai sema ane sigi boundary sida koigi kaidawga hara kanda sigi boundary sida koigi cloud khara sema kane smai cloud khara koigi cloud sigi maming se koina kai maming thon ga hara kanda cumulus sigi cumulus aba cloud se mayam na uramani ba koigi nong se khudak ta ga mangchala ga haidi mushin munaga nong se khudak ta ga mangchala ga koigi kai haini tawba cloud to name se cumulonimbus ka hai ko kalen tha da koigi omsak na ramaga khudak ta ga nong tarak ko nong se chara ga mangchala ga aduduna cold front oi doine ko cold front haibidi kaina cold dry oiba natraga cold moist oiba natraga cold dry oiba pochina la kanda masagi cumulus hariba cloud se sema akanda koigi nong se chara tarak doine madi yam thuna su tani ko kaina edi sidi cold dry oiba ni na madi yam thuna su sanga kane smile sanga ani aduga wa moist oiba se kudak tam manghan na ba muthat kina ba kona gar ka doine balancing tawna ba gina mata aduga madi yam na thu gane haidi rain se heavy oiba yamna sa tab ko nong kha ko short oiba ko adagi short red oigani haidi nong se yam thuna ta ne ba adagi thunderstorms yawgani ko thunderstorms nong kha tana ko tana tawdo adudo oigani ado ma se kari ne represent taw yaragadi ma se triangle na represent taw ko triangle smile taw triangle si warm front ko aduna warm front haiba ma leire cold front haiba ma leire ko aduna aidi summer matamda
ayamba warm front se tawiko aduduga nong jisu khudakta daraga kala tagidini ko okay aduga akhoi kari kumba atopa id sigi warm front cold front lere ko kari kumba occluded front haina ama lebe ko occluded front haina ko occluded front sina kadawge hara kanda masagi cold front siga sema iba cold front siga warm front siga ko cold front sida ngamsala cold front na ngamsala bi cold dry oil sina ngamsala kanda warm front se pura uplift tawra sise pura smile chatra kanda ngasai warm front sina warm air masses sina mathakta lerega cold air masses sina makhada laisanbira ko mix up tawtringai mix up tawa loitringai adu taragadi weather to sida lechin kharadi form di tawni haibabu no ena du tararoi ko weather to pura kanu amagi standard stabilize tawraga pura cyclone leram kolamba kari kana do amta leitabida weather to cool and calm da leikrani adu du boy koina cold front na ngamgiba haitare ko cold front habidi kaino cold air masses to ngamgiba adu taragadi madu du boy koina occluded front higher kani ko occluded front anna cold air masses na ngamamni na nung pang taroi cool and calm da dum leigrani adu duga ke haini weather do constant da dum leiba temperature kari ka adu duna occluded front de koina kari haige har kanda dead of cyclone hai cyclone do see ko adu kaina represent occluded front se kaina represent tawge har kanda na koina smaina alternate ko semicircle amaga triangle amaga alternate chapse sina represent tawe ko aduga karigumba koigi karigumba warm front cold front ani se adi amanasu ngamdabita adu lengna dabita leiraba ko warm air masses ne aduga cold air masses ne ani se lengna dabita leiraba ko ngamna dabita adon leiraba ko movement tawna dabita adu taragani madu do boy koina stationary front haraga kame stationary front ko stationary front aduna sigi stationary front sidadi ngasai nong se tili ko natre haragana stall tawraga leiba haitare stalled weather haitare ko akoida padamana harakanda sisu nong thiramaga dum leidoini ko aduga nong sisu yamna likna ta tili sum ta awdagi nong je kitang amu mangkhala mani dana aduga mu kitang taramani ko aduga kitang amu kano tawrani hangtorani mo nong se amu kitang amu mangsalani swai sum mangamu ta sum taw leidini ko aduduna ayamana akoida thengnarise warm front sidi kalen tha matamda akoigi nongje maige amadagi jara mangzalaga jo haidaraga tabdo do warm front oidini ko aduduga akoigi cold front haisina cold front ngasai aina nainagiba ngasai cold front sidana ko cold front sidana ngasai nong se tadi tadoini ba ko tadi tadoini but tabadabu yamna long hour duration da tabdo koigi thabi merum saba matamda ga tawdo hadi tha daga thabi merum saba matamda ga tawdo adudo hadi thabi merum saba ina koigi numit tagi numit ke akoi be daga ring ga lebedo aduda nong tadore ka hainei to kai gino madudo cold front oi ba ine ko cold front oi nong ju kuina ta ai kuina kano tawbagi yarani ko cold front hai warm front hai okay so it's the lower warm front cold front ko aduga se
Horen Malerga mo Kanatorase cover mo parase. This is gold friend or the talking Horen Aller cover mo parase. Cover to mo like Tazret. See this is the look like thank you so much.